Toi whatalo fo le tātou tunu le isi wha o poponga le neo tala whau mai Sāmoa o si mai eilau whaafonga. I le reporti lata mai o le wha mai o le fifa pona iwe le nei tausanga, o wha maui nai le o atu le 5 awheo na se lau fitu se fulu i lato wa lia e eila au ngā le fifa pona iwi. Tala mai le masino Januari o le tausanga le nei, wa 2 awheo na se lau se fumale iwa o wha mao ni esu enga wha apitoa le whanamai, wa a fie le wha mai. O whai lo mai fo i le soifua malolo ina le vaiaso o tua nai. E awhe whase lau whase fulmale ono ngā se fōu o pēsia, i le motu o boru masawai. E au fie le tolu se lau whase fulmale lua o wha mao ni esu enga wha fo mai. O le toa limo alo ma whanau na tā ua mo o maali liu le ngase le nei. Na whai lo le reporti al soifua malolo ina e toa wha ua wha mao nia, ma le toa tasi o lo masalomia na maliu i le wha mai. Mai o mai le teimin tu wha ta sia i telefou, e se lau se funma le 5 ngase sa tau whir whale mai, ai ono se funma le wha ngase o toe manuia ma te i tua i o lātu a inga. 5 se funma le tasi ngase lo tau whia pēr, ai le se tasi o tau whir vaenga o ngase tinga ina pole ICU. Ai le teimi lama e tasi na wha i loe le whailo inga walau tu stala le soi fōmalo loina, o lo wha wau pēr ngā luenga tu tondo le wha lawe wha fua se i le antino le New York. E wha ngā solo porka la me whanai nai no fuanga e tautu fua i namu. E au fia i a onga ma no fuanga whai tele wha ape ofisa whai ngā ruenga. Lua se lau luas frumale 5 whale a onga i upolu ma manono, whale a onga i was frumale 5 sa vai wha ape foi ma l'Universitea Sāmoa, ma Universitea al Pasifika i al fua, ma lea onga computer ma wha ofisa al Tasesa Lam Sam. O isi no whanga lo wha solo atu i eile whanaina, e au fia i whane mai wha i tu malo umai uporo ma manono, ma nu ma fio anga o lo mauti noa, o lo ma walunga i la to lo a fia. Si tia i ma lea o nanganitanga luenga arikoluse mumu, e ta pāle fisoa swani lea tunu i paina toto, e wha leo mo ngase tinga ina, o foi ngā ruenga le wha mai no ala vai, au ina la pisi tele ia tunu atoa, wa wha tūlanga mo le aso se furma le tolu, a le aso lu se fulu, ma le aso lu se furma le fitu au kuso. O le a ngai voi le asi singa mo ainge lua fe fase furma le 5, i nuu no maa walunga i le tūlanga lamtia, e tawalatu le porka la meo ainga manuia, nuu manuia, ma le matanga ruenga o tina matama i tai, a tina e wafio anga maanga fiso tai. O le whao popo peo vai aso e tau fia ia whanau mai le toe whaatasi atu i a onga, pe toe te tala ina fo ilo toa mo le amataino ni a onga i le atunu. O toe whaonga ina i alo ma whanau a wala wha teknolosi po upenga ta wha ilangi, e wha wawe a lato le sona mamata opo, e pe o le Universitea o hao Sāmoa manisi o kolisi, ma onga tūlanga luai a wala sa whaonga ina le teimel COVID-19. E ui o se lu i taule nei le i fuafuaina la awhisa nga i malimtanga luenga wa onga, e pei o na tā ua e le ofisa sili o le pulenga wa onga, ai au Chris Hazelman, le ua mauti no le wha atuwai o mata o poea o oina le nei tusanga, ia ato atoa le tāpena ngā whanau mō suenga, ono le fesuia ingo le porka lame e ala le whainga pālota ua whaavave nei o na wha atulanga, au le foi u wha o popo vai aso e tau fia ia onge le atunu, ono o le wha amai o le fifa pona iwi. Whai loea e au lana saunoanga whala ui tele. Pento si fia o lo ngā lue so tau au ar tato mtanga luenga o a onga, mule mtanga luenga so i fua malolo ina. Pe whaina tato whelua e lava i aso la utalia lea o i whai me whaalongo, tato mtanga luenga o a onga. Ia lewa sau no mai ai ia le whamaumaunga o tato mtanga luenga so i fua malolo ina, i reo sau lalo numera. So o le pito la awa le mtanga luenga o a onga. Ia i te tawala na usta ia ar fautuanga wa mai el soifo malolo ina. Onga o le anga pito silion tau, ia saonga le mu alom whanau. Their safety and is the priority al mtanga luenga o a onga. So a whaiala e le o mai se swingo le numera o la tau o lo a fia le wha mai. O le a whapenana whauawala le tūlanga o lo tau fie ia tato wa onga. O ngā lue whaantasi fo il matanga luenga o le soifua maloloina, matanga luenga wa onga, a toai maniso e kāle sile atunu,
e tau fia po le kalame ma o ngā sosai au fia i le whanau, molo lātou pui puinga ina ia saunga le mū. Wa wha mautu mōrianga na tanga ruenga leo e whaasanga se tasi o malu le malo o sanga lue, a wale o toenga lue le taimile nei, ia silive lio lui, e na ua maliwa i se tangata. E lua mōrianga o lo mōri ai, o le whasio tangata pai valea, ma le whaao o manua tu ngā. E le wala au ngone mata au po le neiva yaso, na toi tolo po ai se i wheilua i le ua mōria malana lo ia. Ma o tui nā tuai e le wha masino le aso se funma le walo le masina le nei, e toi wala au wailana mata au pui luma le wha masinonga. Wa wha maonia mai au apa au longo i tino Filipo, le komisino le tanga rengo leo, wa wha au ruatu le tangi le teitei tausi o le tātua tino, le fionga fia mena o mi mata afa, e whaasanga le teitai o le vang wha upu whai e le wha tua le tua Sāmoa o tasi. E afua mai le tangi a fia me, e le saunoanga le fionga la au li se tasi o lato wha lao i lolo wha ngā solo le temile nei. Au au mana tū lai mai leisi fo i alo sa vai. E tau tino o ia na wha tonu e fia me. E alu ave ese mai wha mau maunga le oti o le fine le nam leu. Peo whai ei nā mea. Pea leu fiu finga o le anga sala le whai nei. A whai lau o tau sau noi le tunu. Ela tatou ta alo la. Anga ele ma whai no tau ai maa mai ai matou nofo pea. Tau na malama lama Sāmoa. A tau so o le pelo. Wa ve me moi. Whailo foi au apa au, e lua tālu sanga wa whauru watu e fia mele whamasinonga. E lua ia mga upu whauru, mga upu la criminal, ia male civil la. Ala rau kui ngā ku umala leo visolo i siri tūranga na, ko la sira kou voi ilo i longa e baba aifo ia, i le au wala whal tūla whono whakingo mga upu. Ai le whilo inga fia mema le autu stara le e whailo i na le swinga luna mafo whau, wa fuai na whauru lantangi. O le mea ua toi sui eilo mawhawhau. E olo ai le vaenga lea o e tai le maro. E no manatu rolia. E tau fo ilano tua uia i lo tūlanga o au o le pandemia. Ia fo ilea e tau ona upui le tofi pandemia. E o le peo le mafuanga na mai ioe. O avela o whailo i leo. O lo whamoimoe lea. O le fo fatu langa ia lo ia e tau aveina le matau. Ia atonu le aso e fatatia lo ia i tei le tatou whamsinonga. Ia o nā lo ia lo leo si tatou matau po al whamoimoe lana. Le whionga fia mena o mi mata afa. Wa amata wala au le mata o polo o tālu sangai tuala Josefo Ponifasio, e na te lui nai le anga wa au matai e tō lua no la seni na le pepa restana, a le sui wha o riolio lo o la tau wha mailo la tu i tu malo nganga e maunga numero mua, wa au au sanu malo no fipo. I le whina ngalo o tuala, o le ngāio inga na wha atino, wa a fia ita i alo le tula fono whainga pānota, o lo iei le vaenga wha pēr e te tau na sao whawhai fono le no i tau sanga i tolu. Na whamanino fo i tuala le whamasinonga, o sa le aula e whao na fuiala, e au fiai le pule le ano mo vai tutu. Mai o matai e tō lua nao nasa e nia le pepa wha maunia a le tō whaia wao au. E mai fuiala o le pule ma le ano, au wao au e mai le fuiala o vai tutu. O i olo fsilingia e tuala, pe wha pe feo na saini e matai mai isi fuiala le pepa wha maunia o lea sui tau waa, ai la te leo sila fia ina ma mauti noa po fai ni mōna tanga le sui tau wā, o na o matai e to lua, e le sa whai fōn tanga le whai whale o vai tūtū. O lo wha awau wha ngā solongo le mata opo i le neiva i aso. O tala whawia mai Sāmoa, ia iei peleanga le leo le tua lo tātua tinu i so o se vaenga o lo ngā lulu ei, wha soi fuea.